حال جعل إننا نقطع الله وحود أصلا دولية نقطة بلوت دولتين لكن ده وحود هاي تكال لا يكون مدن دولية ما أدري حسن ضاع ما ضد كوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام يا أصحاب ميرا بدون كوميونتي ما هو لكن صاحب كيف فهم مركنا يو مقال كله إسكو صنع قد وناكسن ما أنتوا حالة جو وراكي صاحب كي آدم سلو بيس إن سيد عادة هذا المعلومة هو حاول نير رياكشن أو عن كده إحنا نيجي فيديو إيش نتكلم عن كأه هير تركي ده مرك ما أنت سؤال أجرته لكن والويدين دونا إن كانوا أسأل كدونا وعي فكرة دين وحاول وحصل من اللي دونا إذن كانوا واحد يقصل لهن إن خاصنا غلصوا بدايتان سؤال waxay tahay yaraantaadii maxaad jecleed inaad noqoto balse maanta maxaa tahay maxaa ku hamin jirtay maanta xaqiiqat aad iyo like tan la laafin subscribe tan la laafin ba saas waay marka maxaa la dhihi jiray videogana bilaawayna videogana fikradan ka qaadanayna teenana waa isla wadaagi doonaa yaraantaada waxaad jecleed iyo waxa hadda tahay waxa hoosna wala wadaag videogana noo bilaawa marka çocukken futbolcu olmak istiyordum işte şimdi gör halimi ne iş yapıyorum? Kuaförüm ama bütün futbolcularla çok samimi arkadaşım. Yani... wuxuu dhahay yaraantaydii waxaan jeclaa inaan noqdo football yani ciyaaryahan ciyaartoyna noqdo rabi laakiin hadda u jeeda xaalkii waxa waa timjaro sagaashankeeda noqday gacmahan ka shaqeeya u dhahay timjaro waa timjaro laakiin dhammaan Türkiye'de ciyaartoyda waxa waa saaxiib asxaabi u yihiin %60'ını %70'ini tanıyorum. Tıraşlarını ben yaparım. Antalya'ya milli takım geldiğinde beni ararlar. Ben giderim milli takımda. oo kooxda qaranka Antalya markay imaadaan wuxuu dhahay waa soo wacan ana u jira yani ciyaartoy badan ay yaqaanaan timjaro wayno aad iyo aad marka qofkan waxa ka soo baxay meeshan sidii uu rabay ma noqonin laakiin birta ku dhuftay aad iyo aad Hep hemşire olmak isterdim ve ya da polis ama şu an ev hanımı. Küçükken ne olmak istiyordunuz? naagta hadda maxay dhahday yaraantay waxay rabtaa inay noqoto kalkaaliso ama nursing صح hadda laakiin waxay tiri ninkii nursing u ahay guriga u fadhaa يعني مروحة كانوا معاه عندي تقانع مدري سامع دعلا ذوقيا سامع عندي مدري سامعني ورجع عاوة على صوح ولا مدري Pilot. Şimdi nesiniz? Emekli. Küçükken doktor olmak istiyordum. Öğretmen oldum şu anda. Küçükken ne olmak istiyordunuz? wuxuu dhahay yaraantaadii maxaad jecleed inaad noqoto balse hadda maxaa tahay odayga wuxuu dhahay emeglia ah dhahay gabaa noqday laakiin awal wuxuu ku fikir jiray inuu noqdo duuliye duuliye wiilkan kalena wuxuu dhahay anigu waxaan jeclaa inaan noqdo ii sheeg bilod laakiin hadda wuxuu dhahay macalin aa ahay Küçükken ne olmak istiyordunuz? Pilot. Şimdi ne oldunuz? Teker bayi. Millet uçuruyor. qofka lixaad oo kale qof walba wuxuu leeyahay inuu noqdo duuliye waxa way qofkaad wuxuu dhahay maxaa jeclaad inaan noqoto allah wuxuu dhahay asna duuliye noqdo bilot doortay laakiin wuxuu dhahay tukaan la yكون ummadan duuliya ma adrي xasan dooca dad kawaala waasi dacla ذوقيا Küçükken öğretmen olma hayalim vardı. Şu an ne yapıyorsun? İngilizce öğretmeni olacağım büyük ihtimalle. يعني naagta gabadha waxay tahay yaraanteeda wuxuu ku fikir jirtay hadda way yartahay laakiin wuxuu ku fikir jirtay inay noqoto maclimad laakiin hadda waxay noqotay waxa u dhow inay noqdo macallin ingiriis yani weli waxbarasho wada kida aad ingiriisku jahliya midda yaa la yaabin ya midda hantu socotay yaa la yaabin laba ka xanaaqa waa kala anaga true story maasha waa sheegin wadadi kuna mala daawana iska dhaafadileo يعني هذا قف كان هذا مقدر عود كيس وحن صارني شعاع صارني سيو ما تقانا هذه عود فصل كوسو قارن لكن سو وقوف فصل الناس تاكل بيقاد لا aluu sheega وربادي far wixii ana wala soo qoomi daro Küçükken doktor olmak istiyordum. Şu anda eskortum. هذا والسلام وحاول ما تقانا ana mugu برادر كيو ولا شيء ديو همي وحويا كهارن ما فهمتي sax waay جهنم الله قد عادي لكن never give up باش قولي gabadha waxay tiri yaraanta waxay jeclayd inay noqoto maclimad sax waay laakiin waxay tiri caruurta wax muudu talin gabadha wax u dhigtaa ya يا ka socon adina iska faham يعني faro ma aha laguna ma aha dhexda ka ciyaartaa baasha yastawa la dogiyal Evet. ku socona marka Mesleği şu anda icra etmekte. Bu benim altın bileziğim. يعني gabadha tataada waxay tahay tan waxa waay ninkii naag agta taagana ninkii leedahay asha faantano lama ka xanaaqan iyo sheekada
tercihiniz mi bu? Yani ben يعني دوخة ميو هلا إنا ما تقانا عن نقطة إنستا نحن كيا standartlı şey. Nesta. Mecburluktan mı oldu? Evet aynen. Çok mecburum yani. يعني إنا كوبدا معتا كل إذا معها باسكت بول معها فوتبول معها كودة إنستا. باشا إنستا الله إنا ليش محل دوخة ميو الله وخص بنا يتير برا ما فهمتي ولا هي لها يسيي وحاول آخر أورا عندنا حدول لك لاش خينا يتير Avukat olmak istiyordum. Şu an hiç babama. لا قولنا كلا إيديس نحاول نيكي محاسك يتفع وقت المامس وحيت إننا نقطة لوير أما أو كاتي إننا نقطة الجراد لكن إننا حيتري وحبوب ما نقن everyone صفر اسكي فاهم باشا لما قال احنا غن ايوه كذا Doktor olmak istiyordum, tıp okumak istiyordum da. Şimdi ne oldunuz? Sağlıkçıyım. Yine aynı sektördeyiz. Yani. يعني وحوله هنا نقضه وحوش علينا نقضه دكتور مركز وحوله ويجيب إلا دو حنقول له قيس تعرف ماسك ماشي لا مو نقضي يعني. Değişen bir şey var. Küçükken ne olmak istiyordunuz? Bilmiyorum ki ne olmak istiyor. ايوه كذا ولا اسمه ولا اسمه Aman. Kaderimizde ne varsa onu olacak. يعني دغدو حاول صدى ما تبرا ما فهمت الكاب حاول فرع ودحيزه ويسد قود يعني حال يا رمضان حاجه عندنا نطلع ما يستري يا قدرت لي وجه متقانا تصم رجال لكن لا دو حاول واسع هذا لكني هو انا قاعد حنوصلني يا انت احمد بطل الله وزياده على هنا اماسي يا Hayali yok. Doktor olamak. Tamam işte okulmuşluğumuz olmaktan sonra ne doktoru? Şimdi bir iş yapmıyor. Evet ev hanım. Olmak istiyordum. Küçükken imam olmak istiyorum. Gülmek istiyorum. İmamlar güler. يعني وحال يرانتا سواش سيقول ان انت وحال يرانتا محاجة عندنا نقطة هذا محاتي الله وحوده وحاجة عندنا نقطة امام اما مركز وحوده هي امام انت بحوده فرح سين ويقص له السنة كم وقت تساسو جعلستي طلعوا هذا محو نقطة Şimdi ne oldunuz? Şu an 6. oldum. Sudan'dayım. Altın işindeyim. يعني حد وحو نقطة كم تقانا معلنت اما الذهب فصار يو نقطة وحوده ودن السودان كشقيا Yok yalan atıyorum. ونقع والله صافي ما يود حول بنت شكل حول يستوى طلع كل واحد شغلان لنا فكرتين لو ذاكتان أنيقو يرانتي واحد شغلان شخصيتي دفعان يعني إنا النقضو قف أو سؤال الناس نضوين دم كجوابي دون مركان حيركي لا يقول تنا جري واحد جارو مركا كم أصلا دوشة المقال كان فضلا أمر خيجان لو ذاك سياسي نبتقلي مقال كان مقال كحيجا سيف